Biyag, ti tao. Kunak tumat, adupay tinatang amula ni Minda ditoy. Mga lakmanan, naimbagla si daak itang aldaw. Lorena, Ni, si kamot gayam day taminda. kanya tararamidam diti garden ko. Ay kwa. Apay ngaya basta mga lakalatan itimulak. Di mo pa ipakada. Apay, imulam dagitoy aya. Wana, panagkunam kadik at basta agtubula ang dagitaan natang. Kasanumot ngamin kat di mo as asikaswan. Kitaam ako ni, karuruot mo't. Anya, Iso ajak amo numulam gayam dagitoy. si kagayam timang taktakaw kadagiti mulak anatang Lorena. Jak amo amulam dagitoy kunakmat. Ti amok akat nagtubo dalaang ditoy. Di ta ka man laangan. Ayan nga iti order ko nga utong na naminda. Kurang 5 kilo tinaburas ko, balasang ko. Ni, apay ngay nana. Wana tatakawan damo ngamin. Asino timang taktakaw ngay nana? Ni Lorena kalugaran tayo, balasang ko. Ay, talagang agtatakaw day dya ang kalugaran Day tangarod kat. Naimbag kumamot no agpasensya. Ngam awan mo't. Tay supay tinatangsit nga agsaw. Talaga natangsit day dya nana. Nagadumot tin tinang ipabarangay kan kwa na. Ay, makapaawan ganas. Gaputa caretaker laang da tao. Kastamot tin taramid na. Pati dagitag kay wara basura iti batog mi. Siyak ti pabasulan na. Umapalakit di day jay kada kayo nana. Ngamin, da kayo tinangital kan ni nana sali itinalawa adagana. Saan ko matabasol? No dakkel ti panagtalek da kanyak. Talaga akas tadagiti tattao anang isip ti kaunggan na nana. Awan pakawanan dagita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Adaman ireklamo kapitan. Asino ti reklamom? Ni Lorena kalugaran may kapitan. Lorena? Wan, amamuyo mo sana ya. Apay, anya ti basol ni Lorena kenga? Isu ngamin timang taktakaw kadagiti mulak. Sigurado ka, itigasta nga akusasyon mo. Wen kapitan, nakita ka mismo. Sige, tapayabak ni Lorena diti barangay hall. Tagsasarita tayo. Surat mo't maninday ito anaggapo iti barangay hall, nanang. Wan tanagdemandakit din day dya adayo. Sino adayo? Day dya aminda ti caretaker ni Sally. Makapasuron. Ay nananang, di yu labsen ti agsao, ta saan yung am-am jay tao. Pudnuman, dayo day dya babae. Awan dagada ditoy. Kita kat caretaker lang itidaga ni Sally. Taktakawan nyo kano timula na. Ay awan amok dita. Awan lang amin daduma apabasulan na kag. Iso asyak meten ti pabarangay na. Siyak ti pagdiskitaran na. Mala agsagana kakit din nagsubli kay jay syudad ita. Bay amon day ta demanda. Kabaelak asang munday ta. Pudno ayang adda tinakaw mo amula ni Minda, Lorena. Awan met pagan ano kumaatakawan ti mula na ngay. Ibagam tipod no. Di kaglibak ta nakita ka mismo, Lorena. Awan ebidensyam. Nakita ka nga rod. Apeng aglibak ka pailaan. Ayan ti ebidensyam kunak. At daladawan amay pakitang. Awan igam ka cellphone iti daydagun daway. Wan nga rod, ayan ti ebidensyam nga iso tinang takaw iti mulam. Awan akap ngam nakita ka mismo. Kut indaak day ta babae. Saan mo't mabalingag patingga ka laang iti sao? Anya, Inton sumarunong agreklamo ka, siguraduam nga da ebidensyam. Saan mo't mabaling nga ibagbagam laang? Kasano apatsyan mo't ibagbagam, naawan mo't pamanagnag mo? nga oray siya ka mismo tinakakita kap. Awan tanlalakalaeng mo't agparbo iti sarita Minda. Numaminsan, alaam iti ladawan, tapno adda maipakitam nga ebidensya. Anya, Minda? Kumusta nana? Anya ngay tinapagsasaritaan nyo? Nagbambanog aklanapan ijay. Ni, apay mo't ngay nana. Wen ata kanunungan mo ni Kapitan Dayja Lorena. Manan, kastala ka na yun nun. Tunggal maipabarangay dayja babae, isulatan ti paboran na. Makapadismayamot ti kasto ang mapaspasamak.
Noan niya nga ta ati impakpakan ni Nana Lorena kin ni Kapitan. Apay akas tamot ten. Uray mamin ano ama ipabarangay kat makalusot lat tamot. Ay, wen nga ruda. Isa makapaawan ganas ti agdarum. Tamadlaw paburan na day siya babae. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ko. Kumusta kayo dita, Nanang? Ay nasaya at latama ta, anak ko. Umay kay ngamin dito syudadan, ta dito hindi pag naadan nyo. Diyak kaya tag naad dita. Taday talang magpupupok ti mararamid dita, anak ko. Wanang, magmay-maysa kayo dita, Nanang. Di nakpakadanagan. Napigsaak pa'y mo't. Kabalak ti bagik. Kaano kayo nga nagpasyar dito ingay? Diyak pa'y masigurado, anak ko. Agmula kumapay itipin niya. No dito'y kayo nga agnaan, saan kayo amabannog, Nanang? Diyak kaya tagil ilad, wan nagbuybuya lang iti-TV tag malmalam. Mala, sarungkaran kayo itong arod dita no makawayaak, Nanang. Kamay maya manana, anak ko. Umay ka mangala itinatang. Ado timulak dito, anak. At dagayam anak yu ijay syudad, Nana. Wan balasang ko. Ijay nga minta yan ti trabaho dang agkakabsat. Di yu kaya ti agnaid ijay, Nana? Hay, jak kayat. Awam mo daddo mga ramedak ijay. Kapadpada yun ni Nanang ko. Kay kayat naman ti agnaid iti probinsya. Wan tada tiliw-liwa kano kayat mitagmula kada mamulaan. Sana kasla ijay syudad limitado lang. Agraman garaw mo, limitado. Sa bagay, adda puntuyo, Nana. Gagangay ti bumakit. Ibirok na niya ti pakakomportable yan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anya ngay, di na ibabain ka na ang ijay barangay hall, Minda. Wan, amok, paborito na ka ni Kapitan. Pudnumot di imbaga na. Awan ebidensyam. Dinabainan ka. Ay, jak amok kada kayo. Basta siyak, amok iti bagik ngagsasauwak iti pudno. Kanuray si ka, amom iti bagim dayta, ngagtatakaw ka. Nita? Nawan na sayat ngay bagam kanyak, pangasim ha. Di ka manaktak, Lorena. Binuras mo dagiti bunga timula kapinya, Lorena. Agpabasol ka manan. Adda nga ron nakakita kan ka. No kayat mo, di agdemanda ka manan ijay barangay hall. Anya, Di ka madanagan, ta sumango akin ka no bilang laeng. Sa anak amabutang iti dayo akasken ka. naturad ka, tamo masikamanan ti paburanda. Awan nga mintilaban ti dayo akasken kanya. Laglagi pam. Saan na may sa tal daw, Lorena? Ay dinakman but-but ngan. Kay bagbagak laeng ken ka, nga awan kabuteng ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Nanang. Ayan nyo. Adak manan dito garden ko, anak ko. Agpasyarak tuman dita, Nanang. Kaano nga'y? Intun day off ko, Nanang. Sige. Agdalusak nga ron iti kalapaw. Kanilabak dagiti ulas. Tapna daramatem numay ka. O sige, Nanang, tani. Kailiw kay una yan. Asino nga iti kadwam nga umay? Kadwam dagiti kakabsat mo? Saan, Nanang? Syaklaeng. Tabisi day ti trabaho da. O sige, umawag ak tumanan no madamdama. Bye! Nanang, adda na amwak adamag iti may sa akaru bayo dito ya. Ne, anya day ta anak ko. Diag nagan iti saling tinangidanon kanyak, Nanang. Anya tindanon naken kaaya. Ti panang irururoman ka no dyan may sa alumugar dito'y kada kayo, Nanang. Natangsit ka no. Taktakawin na pa dagiti mulayo. Nagistorya gayam ni salingkan ka. Apay mat ngay adiyo imbagbaga kada kami akas to'y gayam ti mapaspasamak dito'y, Nanang. Ay, gaputa mo ka makumikum kayo iti trabaho yo. Kanjak kaya't ngagparikot kayo, gapu kanyak. No apay ngamin adiyo kayat agna di syudad. Kay kayat yumot dito'y. Awawagan ta kailang arudan iti dayo. Adamot dagiti amaamok dito'y, anak ko. Adda, ngamjak magustuhan ti kasta trato da kada kayo. Kasaritak to dagiti kakabsat ko. Agbirok kami,
No dadaga nga ilaklako da dito eh. Ay isaanan, ang mga naawanan kwartayo. Ay nananang, saan aparikuti kwarta kada kami? Nang runa no para kada kayo. Ay, kasaritak to dagiti kakabsat ko. Gumatang kami iti lote, kan agipatakder kami iti balay para kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagmayat na talaga ti agpag na pag na diti probinsya. Nang runa no ado ti makitam amula. Madam Ivy? Ha? Andrew! Anya tararamidam dito eh. Dito iti lugar mi, madam. Ah, kastaya. Taga dito'y kagayam. Da kayo nga eh. Sa dinumat tinagapuan nyo, madam. Imay ko lang sinarungkaran ni nanang ko. Nanang nyo? Wan, ni Minda. No kasta, inayo gayam ni Nana Minda, madam? Wan, Andrew. Di na lang amin kayat agna di syudad. Kay kayat namutan dito'y. Tada ka nun nalawa ang mulaan na. Ah, kasta gayam. Sige nga rod, madam ha. Tadalamapan ko gatangan dito store. Sige lang, Andrew. Asino je babae alimabas? Ni Madam Ivy, nanang. Apay amadam ti awag mo kankwana. Isuday jete akin kuko iti restaurant apag trabahwak iti syudad. At dapay grocery na day jay. Kan gasoline station na. Kat sa dino kanumot tinaggapuan na ngay. Apay nga da ditoy. Iti ayan ni Nana Minda. Day jete inuuna nga anak ni Nana Minda. Anya? Boss mo ti anak day je adayo? O nanang. Kamamok mo't itaabak nang mo't gayam ti anak na. Anya? Iso ahos to jay kunak idi kada kayo. Diyo tagibasitan ti padayo a tao. Nang runa no diyo unay am mo. Ta diyo mo ti background da. Anya? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Adaman sa ludsudak, Susan. Amok nga amumon ti background day di Aminda. Anya day di nana. Pudno ka di nga anak ni Minda ni Ivy, abos ti anak ko. Una na, nukas na. Bak nang dagayam? Wan, ngam kay kayat ka nung amin ni Nana Minda dito'y. Tada na lawa apagmulaan na. Anya, makita yu day taalogan, nana? Ha? Akin lugan dita. Lugan day ta ti anak ni Nana Minda. Uray siya kat nakla atakmat. Awan mat ngamin na dakdakamat ni Nana Minda abak ng gayam dagiti anak na. Anya? Oh, ni, agkalimduusan kayo mutin, nana. Apa yan? Ay, awan. O sige, panawan ka dito yan. No kasta. Kukuha tayo na iti adaga anak ko. Wan nanang. Nagatang min ka ni Nana Sally. Nagbibingayan mi tinaigatang kadagiti kakabsat ko. Isong agpagatang ako iti materyales tarugyan tayon ti balayo dito eh. Anya, adamot kalkalapaw ko dito eh. Tapno komportable kayo Masapul na pintas ti pagnaadan nyo. Kan manangdan kami to iti agbalin na babaunan nyo dito tap nadakadwayo. Ay na, saanen? Ay basta, nanya ti imbagami nga kakabsat, iso ti masurot nanang. Saan ko maanatangkan ti ulo yo? Masapul nga adakadwayo dito eh. Nagawid kamat manan, anak ko. Nagluganam nga eh. Imbag man, tadapay nasambut mo alugan iti kastoy nga oras. Nakilugan na kan Madam Ivy, nanang. Nagawid manan? Wen, house blessing da kanumat no Sabado. Ay, Nagpintas ti balay ni Nana Minda, nanang. Kanadapay katulong nan. kunam tabak ng dagijay anak na. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagpintas ti balayo, nana. Agyaman nak Susan. House blessing mi no Sabado. Umay kanto Una na, no siya? Talaga nga umayak Ay mayat nga rod ano kasta. Dakkel tinagbaliwan ti biyag yun, nana. Uray da kami akaaruba yung katnaklaat kami. Bak nang kayumat gaya. Sana siya, dagiti anak ko. Ngam saan da mo tabak nang. Adalabasit pagsapulan da iti kwartamot Very humble kayumat, nana. Da kayuman la ti doon niya akasta.
Napakumbabalata nga oray doon niya kayon. Saan nakadunya, tagtrab-trabaho aklat tayo ti daga. Kit-kita man agad ti mulak. Unangam libangan nyo ladagitan nana. Tauray saan kayo nga agmula. At dadagiti anak yo amang suporta kada kayo. Ay, narabyantan Oliver. Wan nga rod, di tamot napuutan ti orasen. Ay sos, nalipatak mo't di kalugong ko iya hotel ang nagturugan ta. Kat, sika ano subyong? Saanan? Gumatangak tulay ti sabalin. Sige, agsinat ang arudan ditoy, tani. Ang mga no da makakita ka data. Sige nga Rodan. Tay goodbye kiss ko nga eh. Saanan? Ta mga no da makakita ka data kung nakalarudan. Rabi mo. Awan ti makabigbig ka data dito huy. Alaman langan. Ingat kayo ti panagawid mo, Lorena. Nag-sweet matanda gito ang lovers. Ha? Mirasol, apay adda ka ditoy. Ha! Nakaalak mo't langan iti ebidensyak, Oliver. Tinabayagan nga atap ko kada kayo adwa. Ha? Naka-video kayo. Manipod iti iruruaryo iti hotel. Aging ga iti panagin nagakyo ditoy. Mala, agawid tan Mirasol. Pangaasim, di ka agiskandalo ditoy. Siyak lang ti agawid. Di kan pastrakan ijay balay ko, Oliver. Agsagana kayo ta idarum kayo. Anya ka din day tangay nararamid yun, nanang. Bakbakatan kayon. Ngam kasta ti aramid yun. Mangibabain kayo. Pakawanan na ko maanak ko. Nasulisog aklaan. Timot ngamin kanayon nga ibagaday dyan nga Oliver. Kat nagsinadan iti asawa na. Asaan da nga agkinkin na awatan. Diyak, amo ti sawak kada kayo, nanang. Kababain ti kasta nga inaramid yun. Kasano da ito yun anak ko. Nagdarum di asawa ni Oliver. Kat sangwin nyo ti basulyo, ah. Inaramid yun mat. Sangwin nyo, ah. Anak ko. Agkakanatin ti mapaspasamak kada kayo. Tulungan na ko maanak ko. Kasaritam di asawa ni tatam nga Oliver. Tay sanud nan ti darum na. Diyak mabalin ti makibiyang dita. Gamin, at da basulyo, nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isumatla ka na yun nga isakit ni Kapitan. Tadamot gayam na idumduma nga anamidan da. Ay, wan nga rod Ita nga ipakita ni Lorena ti kinalastog kan kinatangsit na. Tamakita numakalusot pa iti dayta nagbasulan na. Ngam oray no kasta, masyanak latamot kan kuana. Tanakitak, no kasano ti panagsangit na itay nakasaritak. Nukas na, nagsarita kayo, nana? Wen, agid-gid daw iti pamakawan. Pinakawan ko matadagos tanaragsakan tanagpakumbaba matlaangan. Tamagipitan. Sapay la kumaata pag nakman nanday jay, nana. Di kagbalin anatangsit ka naging dadalos iti padam a tao nang ronan na daylimlimad mo amadi nga aramid mo. Ala gagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless, iti Tonggal Maysa. Pangasim din siyo, di na kami panawan kadag iti anak ta. Kasano kami lang ibati na kamin. Agpagpakasyak, kasyam nag iti duwang anak ta. Batanak dyan na. Naumakon kan ka. Kastamot tan ti ugalim. Makauman ti kastoy a sitwasyon ta. Awan lakit agapa ta. Kanayon nak ngapaan. Saan ka matabas-tapan? Awan ti makagapo. Isa mawatan ako mamat. Ano gusto nga akong atak din siyo. Gapumat lang itaramid mo. Basta agsinatan. Di ka matanagan. Tanod dandun trabahok. Mang tagadakto iti suporta dagiti anak ta. Ala, husto da ita na panagsangsangit mo, Gina, anak ko. Idi kalman ka pa ila akasta. Di kan sapay nat naturog, Apay naramid ni Densyo tikas di kada kami itanak mi.
Sa anak mo ta nagkurang kankwana. Pasaray siya pa yung tagtrabaho no kasi ngawan trabaho na. Nagagatak mati ko nak. Managayatak mat nga asawa. Nga mapaya na aramid na latta tinang panaw kada kami. Addang arod sa balinan. Uray ka sa no ti kinasaya at mga asawa. No talaga anauman kan ka ti asawa mo. Awan mabalin mo anak ko. Nanang. Aklo na munti gasat yung agiin na anak ko. Tano agsangsangit kalatta na kasta. Awan na saya at apagtungpalan nyo. Dagiti anak mo ti panunutem, tababasit dapay. Nagsakit ti barugong ko, nanang. Diyak sa kabailan nga aklunan da ito'y. Diyak to makamove on. Makamove on ka. Agkararag ka anak ko. Ni Apo Diyos laeng ti makatulong ken ka itagon daway. Agpatibker ka anak ko. Kabailam na ita. Amok anatibker ka a babae. Di ka agpaatiw itiriknam. Dawatem ti kaasi ti Diyos. Tapatyak adina kay baybayan kadagiti anak mo. Agyaman na, tasyak ti pinilim den siya. Naumak nga minin iti ugali di asawak Surayda. Makaumat ti kanayon a panagap-apa mi. Ikarit den siya. Di kanto pulos apaan iti sidong ko. Ayaten kakit di iti kasta unay Agyaman ak Surayda. Kasta ti sapsapulak iti may sa babae. Tay makaawat kanyak. Day tay dinak ap-apain. Uray pa'y nga tasikan ti kadaksan nga asawa. Ayaten kantulat na. Di kanto pulos apaan den siya. Ha? Nagsurte akmutan takasken ka tinatumpungak Surayda. Uy, den siya. Managayat. Kan man nakaawatak ngamin at tao. O may kamanganan aji na nakapanimid kamutlat ta di taabay ti tawan anak ko. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Adobo a pusit. Umay kan, tainggawan ka iti kanam. Wano, yag ko dito yan ti kanam. Sana kamangan. Nagkutong ka na nako. Kita man mo talangam. Kasano ang maasikasom dagiti duang anak mo no kastambala akan ayon. Amo ka maurnos minto matlaang ti amin nanang. Agbalin to anaragsak ti pamilya mi. Agkukuyog kami to asa nga pamilya ama panagpasyar. Ag-shopping, mangan itirwar, ag-swimming kasjay. Kompleton to ti pamilya mi. Agsublin iti mabiit ni Densyo. Di mo namnamaan na ita. Taadda ka nun sa baling asawa na anak ko. Apay ngayon tulok na marakrak ti pamilya mi. Nagkinari kami adi kami to agsina pulos. Agdanggay kami amang padakal kadagiti anak mi. Nga maapay ako kasto tinapasamak. Ala, may kamanganan. Tapagsaritaan tanto no madamdamaday tawan. Sana kamangan. Agsakit ka no awan kargat atyan mo anak ko. Ala, may kakit. Sana kamangan kunaklangarudan. Di kay makawawat, ha? Ay na. Di mo ibulang itnagit ito gawa. Anak ko, mandahal. Kinunaklangarudan nga ibatin nga maapay ngayon nalamlata. Natangkan matidurin. Apay ngay akas dyan ni nanang, lola. Agsasaungawan mat kasasauna. Ay, wan nga rod apok. Ikararagan tayo ni nanang iyo. Tapno agimbakan. Gapo iti ka papanunot na siguron dayta. Awanan ti puraw nga ulas. Nangisit aminan. Pati utang ko nabayadanan. Oray kasta ni nanang iyo. Respetuan nyo latawan. Agburburakan.
Ipategyulat ta makatulong day ta amang paimbag kan kuana. Ipakita yu apat-pat ganyon inanang yu, apo. Wen lola, kaasimot nga rod ni nanang. Apay ngamin api manaw ni tatang Ay, ala, di mon panunutan da kita, apo. Dikit di panunutam kat di pa nagadalyo. Tulungam kay ate mo. kayo dito yan? Adun ti saan ang maaramid ni nanang Nagkakaroon yu. dito eh. Isu asurwo mon dagiti trabaho dito unag ti balay, wen. Uraw pa lang. Tani, no daduma, adumatan ti marikrik nak, iti bagi. Itulod ko dagiti anak ko iti pagadalan da nanang. Saanen, tamangan no ti laman maturturong mon. Siya kun ti mangitulod kadakwada anak ko. Siya ako nanang. Diyak mabalin abaybay ang dagiti anak ko. Patpat gagdagiti anak ko. Siya kun kunakmet. Siya akong kunak lang arudan! Di kay makaw. Awat aya! Ha, ala, duatang arudan Gina. Agkukuyog tayon anak ko. Agawid tan Gina. Simre kan dalili kan ti adi na ijay classroom da. Agbati ak nanang. Dituyak ta urayak arumwarda. Mabayag pa'y asa darumwar. Uray, bantayak ida ta ang mga noalaan da ida. Diyak kaya't atakawan da ti anak ko. Diyak kaya't amaya dayuda. Alaan da. Awan mga lakadakwada. Adda! Mangmangag ko. Alaan da dagiti anak ko. Impanaw da ti amada. Kat isaruno da dagiti anak ko. Ipanaw da. Diyak kayat. Saan anak ko? Awan ti mangipanaw ka dagiti anak mo. Adda dagiti maestrada amang bambantay kadakwada. Agawid dakit din. Dito ko naglangarudon! Di ka mo't makawawat nga bakit? Bantayak na kita anak ko! Kumusta ti check up mo, Zoraida? Ay, awan lang na. Agpapada amin ngayon baga ti doktor ang nagpa-check up. Talagang adda diferensya ti matres ko. Iso adyak mabaling ti agsi ko. Anya? Sorry din siya. Saan ka maipaayan iti anak? Ay, anya ngay nga rod. Awan mabalinta. Apay no alaam-laangan dagiti anak mo iti puderta. Tadata ti mang padakkel kadakwada. Saan lakit di nga umanugot ni Gina amaya dayon dagiti anak mi iti puder na? Adamat karbangam kadagiti ubing, taputot mo met ida. Padasa ka kasarita. Uray pagbingayan mi. Sagay sa kami iti anak mi. Wala, nga may mayat kumanudwadang alaam dito'y balay. Data ti mang padakkel kadakwada. Padasik to kasarita, Zoraida. Kunada alima, walumat gayam. Grabe mat na diyang aklo, nagngisit di kiday na. Nanang, anyat mapaspasama ki ni Gina. Ay, naimbag man ta nakalagip ka nga imay din siya. Ay, awanan. Upay mo. Mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Anya? Kat, kasunod na kita anak mi. Binilang ko. Ang mga nudinan maasikaso ita. As-asikaswan na mutlat ta. Nga oray kasta ti kasasaad na. Ilot-lotwan na ida. Wan ngam di tayo laan mo nanang. Ang mga no at dadiyo mapuutan nga ilalaok na itiluklutuan na. Ha? Iti kasta kasasaad ni Gina. Dinan ka ba ilan nga asikaswan dagiti anak mi nanang? Kan bakit kayo matan? Nakapsot kayon. Iso ang nasay-saya at no alae kung dagiti anak mi. Anya? Ay sus, saan lakit di nga umanugot ni Gina iti dayta a planom din siya. Oray kasta ti jar ni Gina. Amo na a protektaran dagiti anak na. Kat no inal daw abang bantayan na ida iti pagadalan da. Urayon na aging gaamadismis da iti malam. Basta alae kung dagiti anak mi nanang. Di mo basta alaan ida. Kasaritan pa'y nga umuna ni Gina. Sinilsalanda kay din. Kasano nga rod ang makasarita ka na imbag
Kat kastamatan ti kasasaad na. Saan nga iti amin agundaway kat narigat akasarita ti anak ko. Maawatan na mo ti maibagakan ko na no daduma. Iso apang nga asim din siyo. Kasaritan pa'y nga umuna ti anak ko. Saan? Apay nga alam na gitan ko. Awan karbungam. Kanapay nga daka ditoy. Di mo't inasawa na kan ti sa balay. Pumanaw kan, nalipat ng dakan. Gina, kaya't kayo atulungan. Kaya't ko ama ipaayan itinapinta sa masakbayan dagitan nakta. Iso pang asim. Palubusam ida sumurot kanyak. Di ka madanagan, tadyak ida baybayan. Saan? Anak ko! Sa dino dayan nyo! Umay kayo! Aglampang tayo! Darasan nyo! Ay, aglampang kayo, anak ko! Kung agtumot ka adi na palubusan. Agwalalakit idayta. San ang mabalin nga iso ti masurot nanang? Dinan ka ba ilan at ripatwan dagiti anak mi? Takas jay kit nga rudi ka sa saad nan. Iso amayat man kan saan? Alaak dagiti anak mi nanang. Alan anak ko, aggunay kan. Mapmapanan ti oras. Tatang, jak kaya tapanawan ni nanang. Saan ko maanatangkan ti ulom lili? Alakit din, mapantan. Ura agbatin di adim. Ta nagpupukdan iti silid. Di na kayon kabailan nga si kaswan ti inayo. Isa sumurot kan kanyak. Awanan ba hindi dyan lalaki? Agtatakaw! Tinakaw na ni Lily! Ala, saan abali taadapay nilila nga anak mo? Agbantay kayo di tiruar nanang. Abangan nagsubli na dyan lalaki. Itaray naman ang nilila. Agawan naman ang anak ko. Saan? Siyak ti makaamu anak ko. Awan ti makaagaw iti anak mo kun ka. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, Lili. Awan na pintas ang masakbayam. Nagtalinaid ka iti puter ti inam. Naimbag dito'y, tamaitad amin akasapulam. Kaasimat ni nanang. Huston ko nakmed. Di mon sangitan di inam. Anya ka kadi. Ala, baybay amlaan nga agsangit din siya. Gagangin na lang ti kasta adyar na. Tadamo na ti maisina iti inana. Ngamkas iti imbaga ti amam, Lili. Itad mi amin na kasapulam. Di da kabaybayan. Apay, saan pa'y anariing nilila anak ko? Aldawan, maladaw iti klase na. Sana rumwar ni Lila. Adamang itaray kun kwa na. Agyan lang dito unag. Anya, apay ngay, kasanon ti panagadal na. Saanan nga giskwela. Adanangag ko. Alaan da kano ni Lila. Iso bantayak. Inlak ko na dagiti tawa kan ridaw iti silid me. Jak parwaran da anak ko. Ilamang ko kano. Gina, awan mangitaray kan kwa na anak ko. Bantayan manen ay ijay pagadalan da. Ay saan? Agyan lang dito ti anak ko. Jak irwaran. Ala, rumor kayo dito silid. Ilak ko manon. Ay na, nakubungan at ito'y silidyo. Awan angin asumrek. Lukatam titawa ah. Saan? Sumrek na itagtatakaw. Dangranda ti anak ko. Alala, pumanaw kayon. Darasan nyo. Lili! Lili! Umay ka man! Apay ka di, nana. Kanya mati kastoy apa naging inaw mon? Kita ang man mati trabaho? Ay, sorry, nana. Ala, dublem amin ta ininawam. Jak kayat ti parparaw paw at trabaho. Ano tawon mon? Ngam di mo pa ilaan mo ti aginaw? Ala, agunay kan. Uwan, nana. Ikarkak amin ang ditidak kalabag dagiti kawas ko. Tapumanaw akong dito inton parbangon. Ison tumetla na kauyuyong da kanyak. Nangruna ni Nana Surayda. Ididamo lang nga nasingpet. Parigatan nakpay ti trabaho.
Uri kasang-sangpit ko nagkapumanipod iti pagadalan. Paglabaan na kiti nagdadakkel nga ulos. At data, naikarga ko nagiti gargaret ko dito eh. Aglibasak inton parbangon. Lola, adakon. Ay na, agyaman na akta nakapasyar ka po. Asino ti kadwam nga imay. Awan, si Syaklaeng tanaglibas sa kiji balay da tatang. Anya, Ape anak kayda kayo. Agsakit kayo kadi. Madlaw pa anak kapsut kayo. wan nga rod. Trangkason sa da ito'y. Agimbagak tumot laeng. Ayan da nanang kanti kabsat ko. Adada ijay sileta. Ingka kitaan ida ijayen, apo. Nanang, kumusta kayon? Shh! Di ka natagari. At dagtatakaw. At traidor a tao. Kumusta kayon? Ape anagsip nga dito si Ledyo. Shh! Di ka natagari ko nakmut. Ayan ti kabsat ko ngay nanang. Manang Lili? Ha? Lila, ape anak akumot kay ti ulis. Mabutangak manang. Kuna ni nanang, adda ka numang kidnap kanya. Anya, sana pudno dayta. Bumangon ka ditan. Baybayam takabsat mo. Paglumangam, alaad da. Mabit lang talo katak titawa. Ay isan, di ka kadi makawawat. Alaan dato'y adim ko naklangarudon. Ikakitag bantay jirwar. Bantayam no adda umay ngagtakaw. Nagloko mat day jalilin. Naglibasan. Sigurado ang nagawid day jay iti ayang tinana. Inaksukunan. Bye-bye amon. Isuntumot la aparparaw po ti trabaho na. Ha? Katulong laangan ti alaan na. Tamakatulong pa'y kadat na. Sir, naimbag nga oras yo. Mabalin ka ditag patulong kada kayo. Ha? Anya tayo jay iha? Da kayo nga mintiimbagada nga asit ka kapag patulungak, sir. Agpakpakaasiak. Kaya't ko nga ipaagas tinak nga mawan kwarta nga aramatak, sir. Ha? Apay tinam? Napukaw na nga mintilimbong ti panunot na. Nakakulong lang iji silid na. Pati ti kapsat ko, ikulkulong na. Anya? Apay, awan sa bali akadwayo ijabalayo? Adda ni Lolak, ngam nakapsut tag sakit. Awan pagpaagas na. Anya? Kasi kay mo't nga rod. O sige. Naumayak to ijabalayo. Kita ti sitwasyon nyo, balasan ko. Sa dinungay, ti pangipanandakin ni nanang manang. Ipaagas da, ading. Duada ka dikin ni Lola nga ipaagas da. Wen, ipaagas da kanupay nga umuna ni Lola. Tapno adamang kadwakan ni nanang. Kaasi damat nga rod amanang. Naimbaglakit din Tada jebak ng anang tulong kadakwada. Isu nga minti imbagada nga asit ka kapag patulungan. Nasingpet ka no dayjay. Tama nagtulong kadagiti nakurapay akas kada tayo. Duduatan dito'y balay. Amangan no umay manan ni tatang. Kat alaan na ka. Urean niya't mapaspasamak. Jak kayatan ti sumurot kadakwada ading ko. Awalan ti rumba nga pagdanagan nyo iti inayo. Tamadaman ti pan nakapaagas na. Agyaman nak, sir. Kaya't nakasaritak matan ni Lulayo. Masyanak kada kayo. Isu at siyak timang paadal kada kayon ngagkabsat. Ha? Ay, agyaman kami unay, sir. Basta tarimaanan nyo ti panagadal yawan. Wan, sir. Kat agyaman kami manan.
Agyaman tayo iti Diyos, tanaimbagan ka, Gina, anak ko. Nanang, Ngam ituloy mo lat dagiti agas mo, wen. Di mo liwayan ti agtumar. uwan, nanang. Agyaman kami unay, iti ado atulong iyo, sir. Awan ang yaman na, manang. Kasano, Gina? Kabailamon, tagtrabaho? At pangisarkakin ka trabaho no kayat mo. Tapno saan ka maburyong dito balayo? Alaman nga rod, sir. Tapno adda pagadal dagiti anak ko. Di mon pakadanagan dagiti anak mo. Tas siya kung ti makaam mo iti pag-eskwela da. Isulder ko amin. Ha? Ti sweldom to amat gadam. Gastusan nyo dito balayo. Kan paggatang mumatan iti agas mo. Nakastrukan iti trabaho, manang. Wen Lila, kamaudyanan na, adan trabaho kading. Sumarunukan tumat. Ay, congrats, manang. Ay na, kablawan da ka anak ko. Naragsak kami para kan ka. Ay na, kasla kaano laeng idibabasit kayo. Babalasang kayo. Nakalpas kayo pa yun iti panagadalyo. Dakkel ti utang tayo anay anakam ka ni Sir Alfred. Wen apo, iso amapan kayon to ijay balayda. Taing kay agpasalamat ken kuana. Apay pinanawan nakmeten, Surayda. Asino pa'y itantikad kaduak, taimbati nakmeten. Tata Densyo, tangay awanan ni Auntie Surayda. Rugyang matan tagimpake. Ha? Apay Jano. Da kami ti kabagyan na Auntie. Kaanakan na. Siyak ti binilin da mamay di abroad ang mga sikaso di ti balay anapanawan na Auntie. Ha? Balay da ngagkakabsat da ito. Iso ana may tabo na Auntie. Pumano kamatan. Tasaan kayo nagkasar kin Auntie? Anya. Naimbag nga oras mo, anak ko. Tatang, Mabalinti umay. Umayak kumagkid daw iti pamakawan ka dayo. ala, sumrag kayo. Agyamanak. At nakaditi kapsat mo, ganti inayo. Kumusta kayon? Nasayat matlat ta. Ala, mabit lang ta ayabak da nanang. Pakawanan na ko, Margina. Agparinto mga kiti sangwanam. Amok nga do tinagkurangak kan nagbasulak kan ka. Kata kayo kadakit anak ta. Iso pagawanan na ko, ma. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kata kayo. Ala, tumakdar ka. Kandi kang sangit, tamailuyusak. Pagbabawyak ngamin tinaramid ko. Ti panang panaw ko kada kayo nga gina. Awatan na kumamanan. Tapos na masulit at tinagkurangak. Ay, kasaritam dagiti anak mo. Isuda ti mangaddang iti dayta Densyo. Saan asyak? Si Kalila, anyat makunam. Tano siya, uray saan ko man. Oray siyak, manang. Ninanang ano, anyat pangedeng na. No anyat desisyon nyo anak ko. Isu ti masurot. Total, nabayagan na napukaw ti panagayat ko iti amayo. Gapo iti inaramid na. Isu ano awatan nyo man kan saan. Ayos latta kanyak, anak ko. Nakasaganak amang sulnit itinagkurangak kada kayo. Anak ko.
Itatadadakkel kami. Addan trabaho mi. Sa kayo kundi subli kada kami. Anak ko, Lading itak na may bagbagak ti kastoy itatatang. May palagip lang amin tinapalabas. Awan na saya at nga imbong at ti panangpanaw yu kada kami. Napukaw ti limbong ti panunot ni nanang. Gapo iti inaramid yu. pagbabawiyak dahit sa anak ko. Nuda kami ti agdesisyon kini Manang Lili. Uray saan da kayon nga awaten dito'y balay. Ngam gapot na amada kayo lat na. Da kayo tinagtaudan mi nga agkabsat. Ala, awaten da kayo. Ikarigatan mi alipaten tinapalabas. Agyaman anak ko. Kadyang tumauma, agkid daw iti pamakawan kada kayo. No daduma narigat ti mamakawan, nang runa no nakaro asakit tinalakam. Ngam ti panagpakawan kat saan lang iti tao anang pasakit, no dikat para metlaang iti tal na ti panunot mo. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, diti drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insorato gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kat God bless, iti tunggal maysa.